pozdrav drugari, evo posle kraće pauze nastavit ćemo snimanje. Za ovaj put radi se o igrici Saints Row i nadogradit ćemo novac. Idemo na store od oružja, uđemo tu, zatim otvorimo cheat engine, kliknemo na mali kompjuter u uglu, ikonicu od igrice, skenirat ćemo brojem 1, exact value menjamo u znači ovaj donji ponuđeni, idemo na face scan. Zatim idemo u igricu i kupit ćemo municiju za ovaj samostrel. Ako nemate samostrel, znači kupite samostrel jer je on potreban da bi se nadogradio novac u ovoj igrici. Ne možemo kupiti municiju, vratit ćemo se da potrošimo nešto municije. Možemo malo i ratovati protiv ovih idiota. Sada ćemo pokušati da kupimo municiju. Možemo još. Praznit ćemo do 200. Sad kad smo kupili municiju, vraćamo se u cheat engine. Sljedeće skeniranje ćemo raditi tako što ćemo exact value promijeniti u decrease value byte i skenirati sa 5000, jer je broj 5000 direktno proporcionalan broju 50 u ovoj igrici. Idemo na next scan.
Sačekat ćemo da se učita. Imamo naš broj 29750. Kod vas će biti drugačiji u zavisnosti koliko novca imate. Kliknut ćemo znači na ovu adresu 29750, znači prve cifre su cifre vašeg novčanika. Zatim na crvenu strelicu. Zatim ponovo kliknemo na tu adresu, na enter. Promijenit ćemo taj broj u željeni broj, željenu cifru. Evo tako smo nadogradili naš novac i možemo kupovati razne oružje. Sada dalje što se tiče nadogradnje, možemo nadograditi i poene za naše skillove. Da bi to uradili, sad trenutno imamo jedan, na primjer, ići ćemo u Cheat Engine. Izbrisati sve iz Cheat Engine i znači skenirat ćemo sa brojem 1. Ne menjamo ništa iza proluje. Sad kada smo to uradili, vratit ćemo se u igricu i pokupiti neki poen, to su ovi plavi oblačići. Sada na primjer imamo 2. Vratit ćemo se u Cheat Engine. Pardon, na tab. Sada imamo 2. Vraćamo se u Cheat Engine, skeniramo sa 2. Na Next Scan. Sad se smanjile adrese na 799. Vraćamo se ponovo u igricu i pokupit ćemo još neki poen. Running out of juice. Sada malo imamo problema sa letenjem. Desi bre. Napokon. Sad imamo 3. Vraćit ćemo se u Cheat Engine, skenirati sa 3. Next scan. Sad imamo 16 adresa. Radit ćemo to isto. Treba nam još jedan poen. God, this feels good. Sada imamo 4. Ponovo ćemo u Cheat Engine,
skenirati sa brojem 4. Next scan. Imamo 5 adresa. Da bi bili sigurni da su to adrese od naših poena, pokupit ćemo još jedan taj oblačić, da kažem. Ako bi skenirali nasumično i sad obeležili ove adrese, pri dodavanju poena izbacilo bi nas iz igrice. Znači, da bi bili sigurni, pokupit ćemo još jedan oblačić. Malo sam savladao veštinu. Letenja, sad imamo 5. Vratit ćemo se u cheat engine, skenirati sa 5. Pošto su sve adrese ostale, znači nisu se smanjile, to su 4 adrese od naših poena. Obeležit ćemo te 4 adrese, na crvenu strelicu kliknuti, zatim u donjem delu cheat engine obeležiti prvu adresu, stisnut ćemo shift i na strelicu na tastaturi na dole obeležiti sva 4. Kad smo ih obeležili, idemo na enter i prepravit ćemo broj 5 na željenu cifru, evo za početak 999. Ok. Vratit ćemo se u igricu, pustiti da učita to što smo uradili. Sada ćemo pogledati šta smo dobili, znači 999. Nadogradili smo i novac i poene. Tako da sada, znači, jednostavno možemo kupovati sve što nam je ponuđeno. Kao što vidite. A također sa druge strane možemo nadograđivati i kupovati bukvalno sve oružje. To je to, drugari, za ovaj put. Uživajte i pozdrav!